Yes, iyi ni Kiana TV show. Turakubwira ngo kanda subscribe kugira ngo ubashe kujya ubona amakuru yacu agiye atandukanye. Rero aka kanya tuje kubabwira ku ntambara ya Iran na Israel. Ibinyamakuru byinshi byanditse kuri iyi nkuru, aho ikinyamakuru kimwe cyanditse ngo Iran na Israel byemeye guhagarika imirwano. Ibigo by'indege birahababarira. Leta ya Iran n'iya Israel byemeye guhagarika kugabaho mu ntambara yari imaze iminsi 12 birasanaho ubudahagarara. Ni icyemezo cyatangajwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Iran Abbas Araghchi kuri uyu wa kabiri tariki 24 Kamena 2025. Minisitiri Abbas Araghchi yagarutse ku byo guhagarika intambara nyuma y'amasaha make Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump atangaje agahenge hagati ya Iran na Israel. Yavuze ko igihugu cye cyahagaritse kugaba ibitero kuri Israel kuva mu rukerera rwo kuri uyu wa kabiri, asaba ko na Israel yabigenza ityo. Ati Iran yakunze kubisubiramo idaca ku ruhande. Israel yashoje intambara kuri Iran, ntabwo ari twe twayishoje. Kugeza ubu nta masezerano ahari ajyanye n'agahenge cyangwa guhagarika ibikorwa bya gisirikare. Ariko mu gihe Israel yahagarika ubushotoranyi bwayo mu baturage ba Iran bitarenze saa 10 ku isaha y'i Tehran, nta gahunda dufite yo gukomeza gusubiza nyuma yaho. Amakuru yashyizwe hanze na Trump yavuze ko aka gahenge kagena ko Iran igomba guhagarika ibitero ihereye saa 12 zo kuri uyu wa kabiri. Israel nayo igakurikiraho mu gihe kitarenze amasaha 12. Israel yemeye agahenge. Guverinoma ya Israel yatangaje ko yemeye agahenge mu ntambara na Iran, katangajwe na Perezida Donald Trump wa Amerika. Mu itangazo Israel yashyize hanze mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri, yavuze ko yemeye agahenge kasabwe nyuma yo kugera ku ntego z'ibitero kuri Iran. Iki gihugu cyakomeje kivuga ko cyamaze gusenya umugambi wa Iran wari ugiteye inkeke wo gukora intwaro za nucleaire. Kiti twamaze gushegesha no gusenya ubuyobozi bw'igisirikare. Israel irashimira Perezida Trump wa Amerika kubera ubufasha bwe mu mutekano no kugira uruhare mu gusenya umugambi wa nucleaire wa Iran. Ibitero bya Iran byahitanye abanya-Israel 5. Inzego z'ubutabazi muri Israel zatangaje ko ibitero Iran yagabye kuri iki gihugu mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri tariki 24 Kamena 2025 byahitanye abantu 5. N'ibitero byagabwe mu mujyi wa Bisheva uherereye mu majyepfo ya Israel. Aba bantu 5 bapfuye kubera igisasu cyaguye mu nyubako yo guturamo. Kugeza ubu ibikorwa by'ubutabazi birakomeje ku ruhande rwa Israel, harebwa niba nta bandi bitabye Imana cyangwa bagakomereka. Uretse abapfuye, ibitero bya Iran byasenye inzu 3 zo guturamo ndetse binangiza imodoka muri uyu mujyi wa Beersheba. Ni ibitero bivugwa ko byagabwe habura igihe gito ngo agahenge katangajwe na Perezida Donald Trump gatangire kubahirizwa. Israel nayo yihoreye yica abaturage 9 ba Iran. Nyuma yo kugabwaho ibitero na Iran byahitanye abantu 5, Israel nayo yafashe icyemezo cyo kurasa mu majyaruguru y'uburengerazuba bwa Iran mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri. Ibi bitero byahitanye abanya-Iran 9 ndetse bigakomeretsa abandi 33. Byagabwe mu ntara ya Gilani
uretse abo byishe byanasenya inzu enye. Mu bapfuye n'abakomeretse abagera kuri 16 ni abagore n'abana. Ingendo z'indege zashegeshwe. Ibigo by'indege bikora ingendo zo mu kirere bikomeje kugirwaho ingaruka n'intambara ihanganishije Iran na Israel. Ni ingaruka zarushijeho kwiyongera mu ijoro ryo kuwa mbere tariki 23 Kamena 2025 ubwo Iran yagabaga ibitero ku bigo bya gisirikare bya Amerika biri muri Qatar nk'uburyo bwo kwihorera ku bitero ubutegetsi bwa Trump bwayigabyeho mu cyumweru gishize. Ku ikubitiro ibigo by'indege bya Qatar Airways na United Arab Emirates byahise bitangaza ko byahagaritse ingendo kuko Qatar yari yafunze ikirere cyayo, ariko nyuma ziza gusubukurwa. Mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri, Air India yo yatangaje ko yabaye ihagaritse ingendo zose zijya mu burasirazuba bwo hagati, Amerika ya ruguru ndetse n'Uburayi mu gihe itegereje kureba aho ibintu bigana. Ibitero kandi byatumye Singapore Airlines ihagarika ingendo za Singapore Dubai zari kuri uyu wa kabiri ndetse no kuwa gatanu tariki 25 Kamena 2025. Sosiyete nyarwanda ikora ubwikorezi bwo mu kirere Rwandair nayo yatangaje ko yasubitse ingendo ziva n'izijya i Doha muri Qatar zari ziteganyijwe kuwa 23 na 24 Kamena 2025 bitewe nuko icyo gihugu cyafunze ikirere cyacyo nubwo cyaje gufungurwa nyuma. Kugeza ubu bivugwa kandi ko Israel mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri yafashe icyemezo cyo gufunga ikirere cyayo kubera ibitero yari ikomeje kugabwaho na Iran. Indi nkuru nayo ijya gusa nk'iyi nayo ibyemeza ko Trump yaba yatangaje agahenge mu ntambara ya Israel, iravuga ngo Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yatangaje ko Israel na Iran bihanganye mu ntambara imaze iminsi 12 byemeranyije guhagarika intambara, asaba ibihugu byombi kubyubahiriza. Yabitangaje kwa 24 Kamena 2025 abinyujije ku rubuga rwe rwa Truth Social avuga ko agahenge katangiye kubahirizwa. Yongeyeho ati ndabinginze ntihagire ukarengaho. Gusa yaba Iran na Israel nta gihugu kigeze cyemeza ko habayeho kumvikana ku byo guhagarika imirwano imaze guhitana abantu amagana muri Iran ndetse n'abarenga 24 muri Israel. Trump yari yavuze ko agahenge gatangira nyuma y'amasaha 6 bamaze kuganira, ariko no mu gitondo cyo kuri wa kabiri Iran yarashe ibisasu inshuro 3 mu majyepfo ya Israel bihitana abantu 3. Nyuma y'ibi bitero byamaze isaha, Israel yatangaje ko yafunguye ikirere cyayo kugira ngo indege zishinzwe ubutabazi n'izindi ziri mu bikorwa byihutirwa zishobore gukora ingendo. Mu bigaragara iyi nkuru yo yasohotse mu gitondo cya kare. Iyi ngiyi twari tumaze kubasomera, ahubwo niyo isa naho aribwo igisohoka. So rero mukomeze kubana natwe kugira ngo mujye mumenya amakuru agezweho. Murakoze cyane.